A o nezapamćenom požaru koji se jutros dogodio na koncertu u diskoteci u Kočanima u Severnoj Makedoniji za Blic televiziju govorila je i pevačica Kaliopi Bukle. Mi smo još u šoku, mi još tražimo kolege i da vidimo šta je prvo mislim, ovo je strašna tragedija, strašna. I znate, ja sad uopšte trenutno razmišljam o tim majkama koje su svoju decu poslale u provod, a danas čekaju da uzmu njihova tela. I to je za mene jedna jeziva informacija i ja sam kao majka normalno uzrujana i mene je ovo strašno pogodilo, u šoku sam. O velikoj tragediji koja se dogodila na koncertu oglasila se i pevačica Tijana Dapčević, čiji su se prijatelji nalazili u diskoteci u Kočanima. Ništa ne znam, verujte mi, znam isto koliko i vi, što sam videla kopam sad po makedonskim portalima na netu, ali mislim, ne znam šta, ja više izgubila sam moć govora, eto. Para i Ana su mi baš drugarici, ne znam šta se s njima dešava, niko mi ne javi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće povodom tragedije u Kočanima. Sa velikom tugom sam primio vest o strašnoj tragediji koja je zadesila Severnu Makedoniju. Izražavam najdublje saučešće porodicama stradalim u požaru u diskoteci u Kočanima, kao i solidarnost sa narodom Severne Makedonije. U ovim teškim trenucima, napisao je predsjednik Vučić na mreži X. A iz Kočana nam se javlja novinar Marko Šipka. Marko, gde se trenutno nalaziš i koje su posljednje informacije koje imaš? Da li je potraga i dalje u toku? Tako je. Trenutno se nalazimo na novoj lokaciji, kako što sam rekao i na prvom linku, jedan od najvećih urgentnih centra ovdje u Makedoniji. Trenutno se nalazimo u glavni klinički centar u Skoplju. To je klinički centar Majke Tereze, gdje u svakom trenutku ulazi i izlaze vozila. Trenutno, ono što je najnovija informacija je da se radi intenzivno na analizi ono što je u sam prostor, što se dogodilo u sam klub. Najnovija vest koju smo dobili pre nekoliko minuta je da i bubnjar grupe koji su bili na sam nastup i gdje se dogodilo sam nastup što se dogodilo te večeri je bio i bubnjar koji nažalost je zvanično informacija da je i preminuo. Najtragičnija vest ovog jutra što su dobili svi ovdje u Makedoniji je da ovo je vjerovatno i najveća tragedija ne samo u Makedoniji nego i na Balkanu, a znamo za takve tragedije koje su dogodili sam regija Srbije, ali i ostale zemlje. Eventualno isto informacija da generalno su svi oni koji su nažalost nastradili na ovoj velikoj tragediji su između 18 i 24 godine, to su sve mlade ljudi koji su bili na taj nažalost tragični nastan koji se dogodio juče. Inače je u loše stanje i jedan od prvači koji su bili trenutno na bini na celi sam klub. To je i Blažen Pančo koji je iz grupa DNK, poznata makedonska grupa koja je i na jučerašnji nastup nažalost bila u ove deo tragedije. Ono što je isto nažalost informacija koje uvijek nam stiže nove su i žrtve koje se jako iznemirujuće informacije da se broj veći i veći. Ona informacija koju sad trenutno imamo je i da, što sam rekao, je Georgijev bubnjar poznate grupe koji je nažalost i izgubio život na ovoj tragični dan koji je verovatno i jedan od nezapamćenijih u Makedoniji, a i drugdje. Moram samo isto da napomenem da stižu iz sve zemlje ovdje i pomoć kao iz Srbiju, tako i iz Grčkoj, tako i iz Bugarskoj i Srbiji. I neki ljudi koji su ovdje iz Makedonije
evakuaciji preneseni i u ostalih država koji su naravno pružili pomoć. Studija? Puno, Marko, na svim informacijama. Čuli smo Marka Šipku, novinara koji se nalazi ispred kliničkog centra u Skoplju.